Dobar dan. Počeli smo 1. aprila, ali nijesmo se šalili jer smo se uglavnom bavili ozbiljnim temama. Dvije po dvije sindikalne rečenice i stigli smo do kraja 2022. Kroz podcast Sindikata medija, koji je postao kanal za glas zaposlenih u novinarskoj profesiji, za samo 8 mjeseci čulo se mišljenje blizu 50 sagovornika, novinarki i novinara iz skoro svih medija u Crnoj Gori. Stavovi, ideje, žalbe, zamjerke na novinarsku profesiju, ali i nade da će oni koji ostanu u medijskoj djelatnosti imati bolje radne uslove. Od koleginica i kolega mogli smo čuti i da je to jedna od najtežih, ali i najnepoželjnijih profesija. Veliki problem to što naši mediji, naši novinari ne raspoznaju zapravo značaj zajedničkog rada na poboljšanju našeg položaja. Tu prije svega mislim i na materijalni položaj, jer i od materijalnog položaja zavisi profesionalnost i nezavisnost medija. Mizerno su nam niske plate i loši uslovi rada, što sve fotoreportere, baš kao i novinare, može dovesti do cenzure i autocenzure. Dakle, jasno je da novinarstvo ne zna za fiksno radno vrijeme, najčešće ne zna za vikende, ne zna za državne praznike. Mi nemamo taj luksuz da kada dođemo kući zaboravimo na posao do sjutra. Mi naprosto moramo non stop biti na stand-byu, spremni da reagujemo, moramo biti u toku sa svim što se dešava, razmišljati šta ćemo raditi sjutra, šta preko sjutra. Vremenom taj entuzijazam počne malo da opada kada shvatite da radite već dugo godina u jako lošim radnim uslovima, pa vam se onda i onako mala plata smanji, pa vam se tako mala smanjena plata prestane uplaćivati, odnosno počne da kasni. Novinarstvo je dosta zahtjevan i dosta težak, objektivno težak posao, dugo radno vrijeme, nesigurnost na različitim nivoima. Jednostavno su mi mediji uzimali previše vremena slobodnog, tačnije nisam mogla da upravljam svojim slobodnim vremenom ili ga nisam imala, bila sam premalo plaćena za posao kojem sam bila toliko posvećena. Mislim na bolje radnopravne odnose, mislim na bolju zaradu, mislim na odsustvo svakog vida pritiska na novinare kojima su oni svakodnevno izloženi. Nekako u Crnoj Gori je ovdje postalo normalno da se obračunavamo, ako je neko nešto napisao loše protiv nekog, vidjet će ga on, to jeste da se fizički ili zastrašivanjem obračunavamo sa novinarom koji je pisao nekoj nelegalnoj radnji, koji je vršio, da kažem, predmet tog pisanja. Državni organi nisu stali ni za kolege koji je brutalno pretučen na kućnom pragu na očigled svoje familije samo zato što je istraživao aktivnosti kriminalnih klanova na sjeveru. Kako nam je rekao, najteže mu je palo upravo to što je trpjela njegova porodica. Recimo, svaki polazak za Podgoricu nikad nisam dozvolio da, koji je bio u jutarnjim satima negdje, nikad nisam dozvolio da neko prije mene uđe u auto dok ja ne upalim auto. Eto, to je prosto prešlo u neku naviku bilo, onda bi dozvolio da ćerka i supruga uđu u auto i to bi djelovalo negdje paranoično da samo par godina posle toga nije bačena bomba pod auto. Ne mogu reći da mi je bilo svejedno, iako ja držim do toga da sam hrabra osoba, ali sam uradila ono što mislim da svi treba da uradimo odmah, iz redakcije, odmah pozvala policiju. Prije svega šokirano jer nisam vjerovala da se to meni događa, prestravljeno i uplašeno. Bilo nas je puno u redakciji, bilo je puno kolega u redakciji i bila je dosta lijepa njihova reakcija, tako da i nisam imala taj osjećaj bespomoćnosti, ali jednu dozu straha svakako da. To je bila izuzetno neprijatna situacija. Dakle, kad neko vam praktično
saspao u lice toliko uvreda pred tužiocem. Ja sam se u jednom trenutku i okrenuo prema tužiocu i rekao mu kako je moguće da on ne reaguje u toj situaciji, ali on je totalno bio nezainteresovan i nije reagovao ni u jednom momentu. Manje je uplašen, ali više poražen. U smislu, došli smo da odradimo svoj posao krajnje profesionalno, da si poražen kad te tako napadima i onemogućavaju te da uradiš svoj posao do kraja. Činjenica je da su zaposleni u medijima ranjiva kategorija, ma na kojoj poziciji da se nalaze. Nikom ne odgovara nesiguran posao i loš tretman, a zbog budućnosti je važno da novinarstvo postane poželjna profesija. Država mora da zaštiti medijske radnike, kazala nam je tadašnja predsjednica Sindikata medija. Treba inspekcijske službe pojačati i slati ih u medije, ne kao batinu, nego kao način kontrole i poštovanja radnih prava i onoga što je zakonom zagarantovano zaposlenima, i to je jedan dio onoga što država može da radi. Poslodavci bi trebalo da budu svjesni svojih obaveza i da zaposleni imaju određena prava, ne samo obavezu da rade dan i noć za njih. Treba da vode kolektivne pregovori, da donose kolektivne ugovore na nivou medija, da saslušaju makar svoje zaposlene, a sami zaposleni također ni oni nisu bez odgovornosti, treba da budu mnogo svjesni svojih prava i svojih obaveza i da insistiraju na poštovanju. Granski kolektivni ugovor zasigurno bi popravio situaciju u medijima. O svijetlom primjeru javnog servisa koji ima kolektivni ugovor razgovarali smo sa predsjednicom Sindikata zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore. Provela nas je kroz pregovore radnika i uprave koji su na kraju rezultirali poboljšanjem prije svega socioekonomskog položaja zaposlenih. Imala sam mogućnost da im objasnim zašto mi želimo kolektivni ugovor, da bi im to ja pokazala bukvalno, što bi mi rekli plastično, da bi im predstavila, pokazala. Ja sam donijela moje platne liste koje su bile recimo od neke 2007. 2008. godine pa sve do te 16. 17. godine u javnom servisu. I bukvalno sam ljudima rekla, vidite li, meni 2008. bila plata veća nego 2017. O beneficiranom radnom stažu za sada samo maštamo. Pitanje je hoćemo li ga i dočekati. Iz Unije slobodnih sindikata poručili su da medijska zajednica mora da se izbori za to, a zabilježili smo i stav kolega. Za ovako stresan posao koji je izložen konstantnom javnom pritisku, gdje ste negdje izloženi i stresu, opasnostima raznim, gdje radite u svakakvim uslovima, dakle i na veoma niskim temperaturama, na visokim temperaturama, uslovima koji mogu biti čak i ratna izvještavanja i tako dalje, da ne nabrajam sve što nam je čitavoj javnosti negdje vrlo dobro poznato. Smatram da je ova inicijativa zaista opravdana i da na njoj treba raditi i vjerujem da će i sami poslodavci iz svih medijskih kuća negdje shvatiti značaj ove inicijative i podržati, jer ukoliko ne budete imali podršku, odnosno ukoliko novinari i novinarke ne budu imali podršku poslodavaca u prvom redu, a onda i države, odnosno čitavog sistema, bit će teško realizovati ovakvu inicijativu. Nijesmo naravno svi na isti način izloženi tom svakodnevnom stresu. Posebno su izložene kolege iz dnevnih redakcija, posebno kolege koje se bave istraživačkim novinarstvom. Rijetki su novinari koji cijeli svoj radni vijek provedu u novinarstvu. Interesantna je jedna izreka čuvenog britanskog državnika Winstona Churchilla da je novinarstvo jako zanimljiv i lijep posao, ali iako se, kako je rekao, rano napusti. Svakodnevni stres koji smo izloženi u obavljanju novinarskog posla, napadi, pretnje kojima smo izloženi, fizičke posljedice, fizičke i psihičke posljedice toga što nam se svakodnevno dešava i odgovornost posla koji bi trebalo da radimo u javnom interesu i gdje smo izloženi svakodnevnim kritikama i pritiscima i uticajima na kraju krajeva. Mislim da su dovoljan argument da se ozbiljno razmisli o tome da konačno novinari budu neko ko će imati pravo na staž sa uvećanim osiguranjem. Mi prosto nismo jedinstveni. Mi se često borimo za prava svih drugih, za prava radnika, za prava, majki i tako dalje, svih socijalnih kategorija i slično,
Ali kad treba mi da se borimo za svoje prava, onda često znamo i da kažem, da ostanemo nimi na nešto na neku nepravdu koja se nama pravi. Sa svim problemima koje smo čuli, teško bismo mogli očekivati da mladi žele da se bave ovom profesijom. O nepotizmu, neprijatnim pitanjima koja se mogu čuti na intervjuima za posao, uopšte onome što dočeka mlade ljude kada iz studentskih kluba pređu u novinarske redakcije, razgovarali smo sa kolegama i koleginicama. Uslovi rada u kojima mladi novinari su prinuđeni da rade često su onako ponižavajući iz prostog razloga što nekako mladi novinari kad dospije do te redakcije on će da pokuša na sve načine i tu ne mislim na samo pisanje i na tu sferu rada, nego na uslove rada. On će na sve da pristane i na prekovremeni i neplaćeni rad i na jako niska primanja, odnosno zarade, različite tipove ugovora koji možda pravno i ne bi trebali da budu dozvoljeni i tako dalje. Tako da ti uslovi rada ponekad stvarno predstavljaju otežavajuću okolnost za novinare i u neku ruku jesu demotivišu, ajde da kažem tako, ljude koji žele da se bave novinarstvom u budućnosti. Ja sam sebe već zamišljao da ću se baviti novinarstvom još u srednjoj školi, ali realnost od moje vizije potpuno je bila drugačija i to sam shvatio onog momenta kada sam kročio u redakciju. Pa iskreno jeste pomalo izazovno biti mladi novinar. Treba se probiti na tržištu, poslodavci kada zapošljavaju traže nekoga sa iskustvom. Ali da bi se iskustvo steklo, mora neko da nam pruži priliku, da nam da posao. Na terenu srećate ljude koji su novi i oni vama i vi njima i samim tim prosto vam ne vjeruju dovoljno, ne shvataju vas ozbiljno, misle da ste prosto premladi, da se bavite nekom ozbiljnom temom, često ne žele da vam daju izjavu. A opet ovamo s druge strane imate očekivanja urednika koji se nada da ćete da donesete dobru priču i da odradite zadatak onako kako treba. To je jedan posao koji zahtijeva mnogo entuzijazma, nažalost posao koji donosi mnogo stresa sa sobom i koji nažalost nije plaćen u skladu sa trudom koji mi pružamo prije svega javnost. Ukoliko se situacija ne popravi, Crna Gora imaće problema da zainteresuje mlade kadrove za novinarstvo, smatra koleginica koja već godinama u javnom servisu sarađuje sa studentima Fakulteta političkih nauka. Nedavno sam bila u Sloveniji i njihovi privatni mediji, televizije konkretno, koje raspolažu velikim budžetima i koje su regionalno prepoznate i bogate, imaju veoma velike plate i za slovenačke uslove, kubure i muku muče sa mladim kadrom gdje oni kažu da ne mogu da motivišu i nađu mlade ljude koji su spremni da rade u televiziji upravo zbog toga, jer nemaju radno vrijeme. To je uglavnom posao gdje je najviše žena zaposleno, to ženama ne odgovara, posebno kad žele da se ostvare kao majke i porodične osobe, tako da mislim da i to negdje Crnu Goru čeka u budućnosti. Pozitivno je što je sindikat već uočio te probleme i ne sjede skrštenih ruku, već pokušavaju da pronađu rješenje. Ono što su istraživanja ne samo sindikata medija i već i drugih kolega pokazale jeste da mladi nisu dovoljno informisani kako sindikat može da im pomogne u stvaranju što boljih uslova rada i mislim da je tu možda neki naš glavni cilj, glavni zadatak da imamo tu edukativnu ulogu, da im kažemo na koji način možemo da im pomognemo i naravno da im damo riječ, jer tu sekciju će da vode mladi ljudi, mladi članovi i članice sindikata medija, ali i studenti koji su zainteresovani za oblast medija. Vidjeli smo i koliki je značaj lokalnih javnih emitera i koliko je teško novinarima da u jednoj maloj sredini ne dozvole uticaj lokalnih političara, već da u svakom trenutku budu u službi građana. Su lokalni javni emiteri i lokalni mediji generalno najbliži građanima. Oni zapravo osluškuju i puls građana i njihove potrebe i najčešće, ako su profesionalni i odgovorni, daju odgovore i rješavaju sve probleme koji se tiču građana iz te lokalne zajednice i oni zapravo rade ono što mediji sa nacionalnom frekvencijom ili ajde da ih nazovemo tako nacionalni veliki mediji ne mogu.
a to je da zapravo poznaju prilike i na adekvatan način se bave problemima zajednice. Dok se na lokalnom nivou mediji najčešće bore za opstanak, na državnom ih je sve više. Izuzetak nijesu ni portali. Jednu epizodu posvetili smo tim medijima, njihovom funkcionisanju u Crnoj Gori i statusu zaposlenih u portalima. Međutim, ako ste mladi medij, ako ste medij koji je pokrenut od skoro i koji ima samo jednog zaposlenog, također taj zaposleni ne može imati dobre uslove rada jer je preopterećen. Radno vrijeme po našim istraživanjima u svim tim portalima traje duže od 6 sati, a često duže i od 8 sati. Zato smo se mi u sindikatu i zalagali da se skrati to radno vrijeme, jer nije isto ako radite u štampanom mediju i ako radite u portalu, jer ste konstantno izloženi tehnologijama, konstantno gledate u ekran i slično. U prosjeku online novinar objavi do 50 vijesti dnevno, što je izuzetno veliki broj tekstova koje treba detaljno pročitati i provjeriti. Mi danas imamo jedno umnožavanje broja medija i jedno bombardovanje informacijama na svakodnevnom nivou koju misao sve i da hoće ne može na adekvatan način da obuhvati. Glavne poteškoće jesu u finansijskom smislu, odnosno obezbeđivanja održivosti finansijske našeg medija i u tome smo jednostavno bili u poteškoćama jer smo 5 godina volonterski radili na Glasu Zabjela, ali zbog toga smo im uživali i dalje uživamo tu uređivačku nezavisnost. Ali nama kao da nije dovoljno problema, pa smo još i podijeljeni. Kako se sindikat bori sa tim i zašto bi novinari trebalo da mu vjeruju, objasnio je i novi predsjednik Sindikata medija. Sindikat medija od svog osnivanja kao jednu od glavnih stvari koju ističe jeste to da se mi ne bavimo uređivačkim politikama medija, nas to ne interesuje, to su autonomna prava samih medija. Mi se borimo za bolji ekonomsko-socijalni položaj novinara i medijskih radnika, također i za njihova profesionalna prava. I kada to pogledate, vi ćete vidjeti da je to nešto što je imanentno svim novinarima i medijskim radnicima u Crnoj Gori. Oko toga mislim da ne može biti nikakvih podjela jer bi svi voljeli da imaju bolje zarade, bolja radna prava i lakše uslove rada. Ni u idealnim uslovima nije lako raditi, a kamoli kad padne koncentracija. Evo kako je to izgledalo u našem slučaju. Ovo je ono za pad koncentracije. Znala sam da će to da kaže. Čekaj. Stani da se ne smijem. Nije baš smiješno ni manje zemlje, ni većeg broja medija. Nedavno je okončan rad na medijskim zakonima i oni bi uskoro trebalo da se nađu na javnoj zapravo raspravi. Kuku, neću sad ovo moći, znači hvala mi koncentracija. Ljudi, imamo isti sat, sad ću ja da maknem. Nemoj, molim. Ajde, ne izvodi, što ti je, to sam sad vidjela. Ali ne vidi se sve i da imate isti sat. Drži života ti kao da je važno. Kada se vidio? To bi sati na to. Ona se još nije držala, kako ti je lijep sad. Ni manje zemlje, ni većeg broja medija. Ajmo samo iz početka jer se ona namještala, ovo mi je sjenka upadala. Izvinjavam se. Neću više. A sad? Uvaženi pratioci, hvala i vama na pažnji. Ne. Priča koja se ne završi akcijom ne znači mnogo. Zato se nadamo da ćemo zajedno izdejstvovati veća prava i biti zadovoljniji u ovoj profesiji. U narednim epizodama bavit ćemo se između ostalog i influencerima, novim medijima, psihološkom pomoći novinarima i smjernicama za izvještavanje u kriznim situacijama. Pratit ćemo šta se mijenja na bolje, ukazivati i opominjati. Ukoliko još niste, lajkujte nas, pratite, dijelite i u sindikalnom podcastu neka se čuje i vaš stav. Uz želju da nam nova godina donese bolje radne uslove, a prije svega granski kolektivni ugovor koji će uticati na to da se naš položaj popravi, sindikalni pozdrav. Sve najbolje u novoj.